mau tidak mau harus dirahasiakan deh. Oke. Iyalah lapat patut dah kakek lakar boleh kan kok deh jadi lapat patut adalah dosa apa boleh kan deh. Iya. Ya anak siapa ruwet tayo? Tak tahu. Are nang kinde mare. Balik. Apa aku tuh? Ya tadi Contoh nih. Bentar. Ala ko apa teh? Ay, makan ni mano, Jo. Ano apa teh? Burung hantu, Jo. Burung hantu. Iya. Kamu teh? Ada iya, Jo. Ini nyaman burung hantu, Jo. Ya tak ketela, Jo. Dia sepi. Oi, apa celing? Imun kok bila baik kak? Yang ku serius ya. Iya kak, mau ayo pas ke pelaminan. Mak leh holi sawa bencewek kan dah. Marara le, mikot tan nga sa kecil deh. Iya kak. Cik lah le, cuma kok serius ka kaki. Maju. Naman ka orang malam na teh. Je alek rumah tak gelem mole. Ceyak sampai mana? Tak untung aro iki balen jelen cewek naro. Hari tak ning torot mun kan tak iya alek. Maka dong sebenarnya sih. Oi, Dek. Ni kaki kalim. Iya, ya nara. Lu mau ba vario supaya ndak mapikir ke. Anu kak, porok cuk kok nyamitang cewek. Oh, ki urusan ku kesen sekali. Ya ada nak tuju. Porok dek remah. Cek ring kok nyamitang cewek ruwa kak tak ku kesen sekali todus kak. Cek kerjain mun kering bini dia. Sampin kaki pabudemit amit nara. Cek kok setuan. Harus sangkolan dari pak. Cek kok tergantung todus ruwa kak. Tuli kaki le mulai desa. Kan akan lepas. Tak gelem di ngake are. Engkau mak apa kala atang ale ari. Engkau ntar kadukon si paling manti boy. Mak apa ngadok natang ale. Cek ring engkau setuan. Siapa nih telepon ada tuh tak tahu orang Inggris. Ini ada kan? Halo. Kak, Halo. dia pak lagi kak. Bunda Pak ya dek, mimpah kuda panjatkan yang kayak pentah. Karena apa kak? Ya markeun sepeda robing kok porok tua. Pak Ero porok kak. Bisa apa sih kikir? Ya bi kakak. Ya mun kaki apal-pal minta bakso. Mengikut karo bakso kak. Pakai seblak ya terus lah. Apa? Tabu apa kaki dek? Ya biasa nih bini kak. Jadi nalung kok gimana dia ya? Iya kak. De emar sih nyada dukon teh. Yang bini saya kibalik, rumah male, kening kok lagi. Pula somat dua tahun. Lu entar na kon somat, ya ke entar kon dukon, jadi pula tahu. Ya Allah, macam mana kalau yang setia tak zaman apa anak itu padu setia sejaman setia kerukun dengan kui gas abu tak tengah bobo ya Mat, ala ko apa? ala kok kadu ke mak kaki ke Tak iya, buat padu ada jual ke ya tak baju. Lu lah. Kaki tak andi kenalan dukon sepaling sakti roy.
Dengan dukun apa tadi? Untuk apa? Dukun si maniser kangko tangale andik cewek mak le niser kangko cewek. Aduh ramah Arab buat mahal endek demi tadi. Ih mak karo tangale sing be cewek makin kok pada. Ada terogi ya kaki nyaman. Tak iya. Beda wak keng nyaman fufu fafa. Mak melarat lu nyaman dukun jadi sakti bongku mundur. Abu sakti mundri ya. Gak beda mun gak sih. Beda mun jati mun maren mauri tak ada orang. Nah ayo. Paman kerja sati ya. Iya. Yuk. Gak beda dukun ada mana mak. Beda pancet. Arab. Ayo roman tuh. Iya, mang kada remah. Mak kan hari ya. Ya apa lima antara aja sama guys. Yang penting kan tak ketoro. Oh iya tadi. Kekayaan tidak menjamin untuk keselamatan akhirat. Dari kaki mak tahu. Oh iya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak buka TV mak. Pakarlaan mong tuh kok di kaki. Mas Ocong. Di patah aku kian kok ada kana. Pak. Terus kering bini. Karena ini berdukun. Enggak ada rumah. Iya kan teman-teman. Cuk viral lari ya. Teman ngatelam ko. Thank Kakek. Teman natanya kamu ko ruah. Singkok tepan makan manu. Alah kok apa tuh? Ay makan manu, Cong. Anu apa tuh? Burung hantu, Cong. Burung hantu. Iya. Kamu betul. Ada iya, Cong. Ini nyaman burung hantu, Cong. Ya tak ketela, Cong. Bener. Apa? Helap. Lu salah. Dah jadi mak. Mancing idina. Ada korsen. Mentero mantiah mancing. Oke. Tapi kan terlalu kering bini. Fufu fafa tengki. Fufu fafa. Iya fufu fafa bener ya. Tak bisa. Mun ka fufu fafa tak bisa alabe. Oh, oke. Kakek tahu sah ngabelem kok tahu ke maksud dia. Cewek en ekala. Bener kan? Thank you, Bang. Kok bisa yang kita? Iya mah tak bisa, Acong. Fufu fafa. Kakek mak nang melolo. Takut dulu. Songon mak pada. Ninde. Punten. Oh bagus. Kenapa? Dia peran pada. Berarti bagus. Oke. Untuk kakek. Thank you. Bingko beri necan becan. Karena menungkok siala ko tak pate manti. Keng mun elakoni tibi dijamin langsung nuro. Pati dia dukun kia gini. Jaga aja. Ki. Kakek alim kan nyaman. Thank you, teh. Bingko beri necan becan, Cong. Thank you. Keng tau le catet Arya. Thank you. Karena Arya dijamin manti. Kini ngaki ya. Oke. Sir kata dia ni. Fufu fafa, fufu fafa. Cukup ini. Cukup lah, jadi ya karo bacan. Masa poni. Sepenting mantik, Cong. Tak nyambi kia. Bukan. Apa? Salaman. Ada salaman mun kangko. Bejernah terus tawa. Thank you. Sotok kaki. Apa? Apa ngotok? Sotok. Sebelum mana salah? Bilau kakek lengkap. Fufu fafa, fufu fafa, fufu fafa, fufu fafa, fufu fafa. Ya Allah. Dok mak kok nakuk doi lama. Lakar dok ri. Iya lakar dok gitu ya. Aro alek nomon karo kocak tak kira nyedi ngakir. Senyaman cewek nare pandek kangko. Nyoba be jambe si dari dukun.
Al-Fatihah khususan Dartini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sirkade diani. Fufu papa pa. Karo muntak manti nsong sanga makidukon. Bentar. Halo Kak Halim ya. Engkau Dartini bisa ketemuan ya Kak. Dia setia Kak nang tempat serua. Iya Kak. Kelak lah le. Iya Kak. Berarti aja. Cak jalan kok le. Dia mau sepeda. Cak sengkan sing ibu sepeda. Lu perlu apa le? Mak seroden nangkok biasa. Cek tampan kerong kok Kak kebeen. Jadi malam kok ngenbengenan. Mak kerong kang kok kanaben pacara tangale ruah. Tak tahu Kak. Cek kok ngenbengenan keben. Cek pas ketemuan ekon paman ruah. Mantiungku bijam bentukon roh. Oh iya. Benih serongku kan kok ini. Iya Kak. Engkau tahan kamar. Ikan tahu Kak Alim. Gue cewek sar. Ntar dulu. Betina pada dina. Terus beli ayam goreng. Ada lek baru nutup. Lah orang pakai dentek ane Roma sing akan. Kalau pas ya kabar kaking kok. Mi kaki le. Iya Kak. Kok. Anu apa dina? Lu jangan disalah paham lek. Mulai bre. Mak bengal kaki lek cengkok situan. Engkau tak korsokor mukul kaki Kak kon mentengkan kaki bener. Jaya kaki tengkan ngari ya. Lu jangan disalah paham kan. Lah cekinya banyak bencapat dengan mata. Oh, mukul kiri kaki. Iya. Ya ada nak maju. Terus are. Kan jadi lek mun bengal ka situan. Lu Cong. Nak kena oreng. Ya ada aku lu santai. Tuh. Anan siapa ya kana? Ya kenapa cek kana? Petunjuk. Tuh, bendeng kapi salah. Ngalaki aing berkata tuli. Si Furu sekonjeng anu ngalaki aing. Bendeng kapi salah. Badai nggak ya? Beda nih Kak.
Hei. Ayo keteng desa ayo. Sambil desa. Ya sambil na. Oke. Ayo sambil ke rumah ayo. Kang kecong. Ya beli nak penyandar. Oke. Ya beli nak. Oh, ilah nyandar. Ilah ke langkong ya, beli ke pontok ya. Thank you. Ilah tulis. Ya. Assalamualaikum. Salam. Lu arah apa, Cong? Mak bideng gape? Atau kari buru mak. Oh, benih keng anu ya, benih keng rampok orang ya, telengak jadi ya. Punten tokar ge. Tokar ban siapa? Sareng taretan manika. Arah mak tokar markena apa? Sudah tokar seteretanan. Marken ring bini manika asli. Luranan siapa kakekku? Anan almarhum ulum mak. Oh, anan teh ulum. Iya. Kakek alim ya nyaman ya. Punten hula holis ya. Oh, holis ya. Cek lah karang ngucap anak dua. Aliban holis ya kuah. Iya, dah masa teh alim jadi ya. Depan ini kan kurang ngoni hula. Iya, atau karena kena bini. Ron, Imron, Ron. Kalian tuh mak. Ya ada Ron. Olo kaki anu ya, olo kaki anan teh ulum, almarhum teh ulum, anan badannya alim, ternyata naria soro nak ya. Iyalah, kita tulian ya, yang kau barlo. Iyalah, mengkap. A few moments later. Assalamualaikum. Salam. Alim ya, Engki. kata John alim. Mak pendengki ya kakek lim. Engki mak. Tajuk lim. Ya pada ada mah. Lim dan alim kakek lim. Lu rilis, gua terus tahu arah apa ke satu karki pur, markena apa ki pur, gua terus tahu ceritanya. Sastona manika markena cewek nah. Iya. Hula keduin cewek pas serpu sereng kakak manika. Bener ya lim. Engki mak. Cek hula setuaan, masa lingkaan nabi sengode. Ya benih kan nangan lim. Iya, tumpah kakek arep nondeng bini. Terus dalam ceritanya mau bisa ndak berkelar ya kakek. Di hula itu kan lagi kayak itu. Dukun lagi bi kakek. Tak oleh lim tak kedukun lim. Engki. Musrek jadi nyaman. Iya musrek. Pertaja ke selain Allah berarti. Setong berdua remontar kedukun. Iya bener manti tar kedukun. Keng ndak iya. Ibadan gak tak terima selama Pak Pelotong hari. Tuan gak tak terima. Tak oleh lah kok nggak jadi ya. Orang kok terus tahu ke sebini foton pula bade saya merkan gak ada satu karki puro bade foton Nika. oh tak manglo sejak ratin tak manglo sang repuk kaki kedua Engki. kok terus tahu lim kok bisa jadi badan lim telepon di kaki lim Engki bisa manika di telepon hula. coba lah Engki. gimana tak bisa saya kaki coba naki kan dia Engki. Lo, ayak dia nak ketil makiai, mun lakar bu Indonesia kan kok, setia, lihat udah terus teh ulum lambak pernah mesen kan kok sepon pernah di rahasia kan kok Hula. Abi ni pula hula lagi. rahasia rahasia apa mungkin?
Ada iya, lambe teulum re pernah namu 10 tahun yang lalu kan kau. Thank you. Iya, aslin are rahasia mungko orang lain. Cela teulum la almarhum lah iya, la pada sete ben poler ya kanan tibi lah ada iya. Kakiran di tretan bini, Thank you. teulum ngebele sediri embun kaki andi anak dua, holis ben alim. Se bini senguda jadi andi anak bini. Dah iya. Oh, thank you. Assalamualaikum. Salam. Salam. Atau Jan Afing. Lu Afing. Tak kerja setepak cewek siapa? Cewek holis, cewek alim kan? Cewek alim. Oh, cewek alim. Iki. Nang siapa kayak gitu? Anang almarhum dulu. Berarti kakek anak almarhum teh ulum ya? Thank you. Innalillah, iya ping iya. Berarti kakek setereta anak nak mondok iya. Thank you. Berarti tang alik pa ni kan? Iya lain kakek cek jadi ya kurun lain empu karo setong bapak. Tretan kakek sedere jadi ya. Innalillah, mak lapor nemu boy dia mah teman bedeng bini. Ring nemu nung sosmed kisah mak. Kamu nang sosmed ya? Engki. Lalongku tulis sepora setretanan. Setretanan kapir sedere selatokar ki pulau markeun setretanan. Salaman lim, ada lim, sepora lim, ada lim. Goy kak. Ada sepuluh bulan. Salaman ping, siam ping, kakan jadi ping. Kung sepile kaki tang be jambe cabut tu. Are da iya ya. Are kayak ngai kapi, kakek setretanan, iya. Kakek kan setretanan, mun bener-bener setak sae ring tuan cek tero. Iya, tiada cak amin rahasia atau kok kakekku laku teti ring tua teti bapak. Iya teti ibu kia, sehingga cak amin rahasiaan ke anak arwah ban ke orek. Iya. Setong berdua arwah. Abri contoh sebagus ke anak motor wah iya. Cak abri contoh setak bagus. Pas nomor telur saya ngasih antaren kedukon re ambuh ntar kedukon re antar kedukon re musrik tak oleh selapo jeng tak terima salah pak protong are ibadah na iya pagi tuan tak terima bi Gusti Allah lantar kareng sepo mondar sepo sete lantar kama ngaji akhir yang tuan doa ki fatihain ntar kama kae nyon doa barokah iya lah malam lah kita cukup dia sengak ceki cara pacaran boleh setretanan da sedere ya iyalah sekelangkong ya seporan kok ngelok kakek Setengah bulan sekelangkung. iya daripada iyalah ping tidak tak usah salaman ping buatan ping Like shit.